yarababaye. Ikigeragezo cy'ikarivariyo kigutanga ku mugaragaro, kuko yaciye ahantu abanzi be bari, yanyuze ahantu abamukoba bari, yayikoreye umusaraba bamureba, no kugira ngo rero Imana imutabare yagombaga kumutabara ku mugaragaro. Ariko hari abantu turi kumwe muri Fire Week, haleluya, vuga ngo igihe kirageze ngo twiyereke ku mugaragaro. Ariko nawe, haleluya, ntabwo ugomba kwiyerekana nk'uwapfuye, kuko Yesu yarababaye, nawe urababaye ku rwego rwawe. Ariko igihe cyo kubabara yaragitambutsemo, igihe cyo kwambara imyambaro imujyanye mu mva. Hari imyambaro wambara ukamenya aho ugiye. Yarazi neza ko agiye mu mva, ariko ntabwo yatinye imva, ntabwo yatinye imva. Ariko mu Baroma haravuga ngo ntabwo urupfu rwashoboraga kumugumana, ntabwo rwagombaga kumugumana. Muri Fire Week ako gahinda ntikazakugumana, ubwo bukene ntibuzakugumana, icyo kibazo ntikizakugumana. Haleluya, amina, haleluya. Ntabwo byashoboraga kumugumana. Ndafashijwe mwuka byarama. Vuga ngo amaze kubabazwa, igihe cyawe cyo kubabazwa kirarangiye. Nibashaka kugusubiza mu gahinda, uzababwira uti mugomba kumbona ndi muzima. Vuga ngo show yourself alive. Amen. Abiyereka mwisi, abiyereka mwisi. Iyi si irashaka ko rira, ariko shiraho makeup. Mumba barengeye kubabwira ukuri. Abantu turi kumwe ahangaha, Bwana asifiwe sana. Vuga ngo fraîcheur.com, zero blessure. Ako mwicare bene data. Amen, amen, haleluya, haleluya. Wowe barashaka kupfa, nawe ukabiyereka nk'upfuye. Barakoze amanama ngo ntazasubire mu mujyi, none usigaye wirirwa uryamye mu buriri bwawe. Sohoka mu buriri. Murahari cyane ntabwo muhari? Bibiliya iratubwira mu byakozwe n'intumwa ngo nuko uwo mugabo arabyuka arisasira. Igihe kirageze uve muri ubwo buriri wisasire. Igitanda cyawe ugihe size ushaka, ugihe amashuka ushaka, ariko mwavuze haleluya. Vuga ngo umunsi wa gatatu ni hatari. Uyu munsi uraza gusohoka hano ucanye, uraza gusohoka hano uri mu mavuta, uraza gusohoka hano uri mu mbaraga. Mureke mbabwire, Pilato yabajije Yesu, aramubwira ati ariko mbabere umbwize ukuri, urugambo ndi kumva hano hanze. Yesu ati kagira inkuru ngo harya uri umwami. Yesu aramureba aramubwira ati wakabimenye se. Ariko mwamvugiye amina cyane. He showed himself alive. Abiyereka ari muzima, amaze kugira gute? Kubabazwa. Ntihagire uza kubesha ngo jewe natabawe ntarababara. Abantu bose bazamutse ari umubabaro bagize, abantu bose bakomeye, ntabwo wambesha. Nta greatness itagira umubabaro, nta greatness idaca mu gahinda, nta greatness idaca muri loneliness. Greatness yose ifite ahantu inyura. Naba nkubeshe nkubwiye ngo mpora muri party. Nino mwisi anira kugushima uko bikwiriye. nyuma muza agiye kuguha ururimi. Dirurimi nge ngusingizite